Inggih para pamirsa sareng sami. Mangkin ilingan irengan ini satwa kawintenan Danu Batur. Sapunapi kawintenan Danu Batur. Mangkin titiang pacang nyeritayang. Kacerita ada anak leh muani makurenan madan men bekung muah pan bekung sawereh ieu makelu tuara yang ngelah pian sedak dino anu yenu nasi ring ide sang yang widiwasa ken je apang ide batara suecom micayang pianak suwereh kuli makelu suboyo tuara ye ngelah sentano kenal idepnya pangenggal ngelah panak apa je tagih tulakar bango gitu pinung nasne tugasi ada di pura luh muani men bekung kelawan pan bekung ken je pang suleco gitu penunasnya ken je nah sakit walau di subane ada makudang bulaan lekat penaknya muani ngelah suleco widine anak gede lekat sakit walau len teken anak cerik-cerik ane lena anto makarana keadaanin yo ikebu iwo wireh lewat geden anak kecenik anak kecerik mokoh bueno gede tusing jaro biasa nih anak yang lah anak cenik ne soleh subo mocih no ado len teken ane lena dugasin nu cerik subo biso yo medar lebih biso dar-daran anak tuwo soroh ajak duang daso beh ngeliunan telah bana di dia anak kecerik setato meraso seduk rakus apa je bangejak setato telah ngelaut ngorang sedok logen waduk nih kanti lantas ramane maka dadu sing nyidayang ngemang anak cerik ni medar ya diastu ni pidan ketu pinunas kewah pesan bas ni telah memeni habedik sing adon mung pekejang subuh sekayane tipis kadiraso dara jani tuharo jado milah lantas men bekung lan pan bekung ngideh bahas tekenya mubrayane angon mang pianak ni sedak pino anu memedih yo ikeboywo soereh gede bayun yo keadaan ini keboywo sepanan ngemang ngedaran wogo man Pantig gangau makajang rapumah ne klesang tanyung omah ne mawas tubuh boyo je umah ne men bekung kalawan pan bekung dogen ane lugo sakit walau to semua anak len yen yo maidih antu sing yo man wire ban seduk pasang ne iyo ada luung ne ikeboywo ia demen mata tulung teken pisago teken anak sakit walau yen ning subuh ada anak ngemangi deh dadaran warag basahnya apa joren pasti lakar jemaku ning ting kayu gede ngempel tukad ngai semer jag jemaku teken keboywo ado mulu aneh ngeranang yo kewah banesing sajani ang nanang setato basangne seduk tuh jelek ngai keboywo nah uli sekati itu keramane kewah jani cerita ya oi ide na sini gede ilo ijo na sini laya pasangawaki engalang gitu abad nih keboywo Jangan lapar, jangan danyakan. Gitu abadnya anak kan yang ngelahan rumah nih. Sakit walau
Majalan lantas keboiwo kedurin umahne itu tepukino ada sampi sedek ngamah. Nenenan maman nih. Ni orang sing ada apa, ni nak tadi ama. Jani subola kardar nih. Bang kawang asal. Baik. Sampine tu lakar abo waki. Usan orang sing ada dedaran. Menguluk-uluk. Gitu abad nih. Subo lantas gitu klak-klik mata nih keboiwo. Ban seduk na ting-ting ngelaut sampin anake. Tu gosong ban gede bayune keboiwo. Sampinin tu lakar tampah teken keboiwo dar suwereh sing idang nanan seduk pasang. Lantas masih gede bayune yen yo subuh menjalan mau kejeran tanah teken keboiwo. Jani kramo banyare wah yen subuh adonak kene wastu sangkep banyar jani paum di banyar kengken cara nene pangidang dogen nene na kengken akal jani pangai keboiwo suwun kekitu suwereh jani musim kering musim kemarau itu banyare sangkep tuneno lantas ngide tulung jani keboiwo lakar ngai semer dalam pang kesido masih banyar idodane sarang sami man nunas toyo suara dicari ke sing ada jo ye kalih ye inem kewo carane bang yo nasi gitu jadi demen saja anake panyari sebuah kejang ada cara ane lakar angon ngalah ani keboiwo panyari melegenti mekejang abo dedaran ada anak loh memedih nagih nyeduh bener suara gedag basang bikin solah nih keboiwo setato ngapak-ngapak nagih nasi nak jani masan saya rod loh ke paro istri-istri nih lakar ngemang keboiwo nasi sejarah keboiwo ngai sumur atau semer dalam gede pasan bayu nih cerapo kaden cerorak saso menek tanah bener mekejang loh mekejang lanang-lanang pada ngabo jani nasi lakar bango i keboiwo di subane lantas gitu nasi itu magenap sebuah misi gue sarwoliu di keboiwo sinah kakar demen atenen gue nemaimbuh pamor bubuk abo teken anak itu sado mau kisi-kisi di subane sebut bang nasi jak siram nas teban pamor bubuk gitu apa jani subuh nekad lantas itu tepukino i keboiwo sedap main sebelah dalam jadi cerita senger itu anaknya paro itu dane sing meresidang tuun buat sebuah beten peragat jani ditudur semere mekejang anak kene ngabon nasi ado nengteng entung-entung ngoling dur sangklak ke beten teken i keboiwo gue de orah tu demen atene keboiwo jag uro go nasi kasal sebuah bang nasi sinah keboiwo merasa demen wadok nih warak pak kebeu kudu-kudan engal beu kud engal bendar muas tulang lantas warak aduh itu subuh lantas aduh kedoy keboiwo ngelaut sirap ya weleh semere tu subuh dalam aku do kaden memelas ye nepesu uling di tanah sake walo pusing tau nang teken keboiwo ngancan menekang ye hento ngantos tegah itu lantas mati keboiwo nyilam beten tusing tau ngeragane sore yo sirap nah nih bolantas nih semere dalam untuk cani sana sebuah adane no danau batur gitu kongos ane angon pariwisata terkenal di Bali tanah ane pesuang uling di semer tum tegah dadine keduk-kedukan tanah itu dari gunung tuh ane keadaanin gunung batur jani tongosine di Bali supo luweh pisan liu para turis ane demen ke danau batur muah danau batur inggih pamunika dumun ane keatur presiden anduk titiang versi
terjadinya danu batur mewit saking i kebo iwo. Nih puput kirang langkung.